Nakasnem shikasnem, kajing penlong kata masa rikunaya latan rai jangkarat nong telu hari boy district Meghalaya, kabala penlong kene kata masa daka nong telu eri Farmer Association bat ya kabala tibru kanefa. Kajing penlong kene kata masa kalong penek pensa ekariti ka dustur, kijing shat tan rai, kijing ruai tan rai jong kilong shua man shua jong kene karat. Hakabaya kene kata masa jong snem arajar arpusan la penlong Hamadan Umden Riboy district men haka pratrik ukalalengkon daka jingwan sakilang UMLA kanong po constituency ba Meral Bonds im UMDC kanong po constituency ba Balajit Rani lembat ki Longsan Mansan jongkaraj ki senjuk kirang ba shnong bat ki nong elam seng balang ba per hagani kasngi ki kanhun jong ki long kumi na ki self help group na ki shnong ba per ki lawan ban shong di ki mar ki mata ki ba ki ashnahi ki sentiu ki skut ki riam tenrai jongkani kathan bat kentup ye ki jing bam tenrai lapen iru ye ki jing shat ki jing ruai tenrai na ki kanhun ba per jongkane karaj kum ka jing shat ra kan thei ka shat krut lengkha ka shat pliang bat ka sur tenrai ka baki khot akatin nong tulu ka sur cherni lembat ki we de Kalau persang banya don benta banya senran lem ya kaneka nong tulu iri Farmer Association hakaban penulong ya kaneka tamasa hakaneka snem ya ikublei ya ki nong elam snong jongi presiden jongka senjuk kirang ba snong rai nong tulu iba Matias Leusim dade banai ke jingkran ya kijing Aiman Sim nagabantai ki jongpi kumjuru idan chairman jongka nong tulu mathan marmain development forum iba Arnold Sengkli bidorangkat langbat ni ka festival kaban dan kijing rapru nagaliang de sorkar kumbalale kiwi ki festival namar kata ngenra ya kini ke kubor lembaga ni mamerndom ke beki bila pensno bagi laong yang ameneru hakaba insa shimkhia kino gimat bagi organizer kin pensgo ilong yang sobaha banwara ban ngile ban simkia ban pentikena bagi jingeram lembaga textile department kin poi hakene kejaka bat kumbangila tip hakini ki por ki baladep ru habade bagi jing thmu nagaliang juga tourism department kade ki department ka ba uju yu menteri upet hakabala explore ya ka EOI ka expression of interest nakabenta kejaka ka bang sorkar kan tit lene ke simwai ila keren ru ha ketung meeting ke beladep na ka benta ka ni ka dong bakathan ke jinghe ka blong kum bakhnai akar nam ti hadu menta kila don em ki reushment lene ki snong lene ki community ki bala approach lene ki bala summit ki kot kisla namar gidon ki shuti ha ni for Christmas New Year na kaliang jongar ngamio ban update ke office ki empat long bahang empat yo on update ya kani yang scam bakin sadon hi ki reushment lani ki snong lani ki kino ki kenhun ki ban offer ya kade ke jaka la kade ki ban simwai lani ban di sya ka sorkar kadang bakin la ban bu ya kane ka heritage center na ka ban ka jinghe kalong bomba khandai akar kidang dan kade ki jingpenmang kani erbadi lembaga tourism department